Dalje opasno po naš gol, 1:0 za Švajcarsku. Šačiri pokazuje kao navijačima Srbije da učute i pokazuje ime na leđima. Nova provokacija, to nije ništa novo. Šačiri! Šačiri zabija, Švicarska ide u vodstvo. Tadić ka Mitroviću, Mitrović, gol! 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 1:1 strelac Aleksandar Mitrović ovde. Frojler, evo Mitrovića i evo pogotka, evo brzog izjednačenja, evo odgovora reprezentacije Srbije. Vrlo lepo, Vlahović šutira, gol! 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 Opet Tadić, majstor! Vlahović, gol! 2:1! 2:1, prvi gol Dušana Vlahovića na svetskim prvenstvima. Dušan Tadić, Srbija preokreće. Tadić prema Vlahoviću, Frojler, Vlahović. Nakon Mitrovića zabija sada i drugi član tog izuzetno efikasnog napadačkog tandema reprezentacije Srbije. 2:2. Lako nam protivnik ulazi u šansu. Embolo zabija, evo novog pogotka, evo novog izjednačenja. Šut ovde opasno. 3:2 za Švajcarsku. Švajcarska ne samo da je sustigla, već sada i pretekla našu prednost i opet su nam potrebna bar dva gola da bismo prošli dalje. Frojler! Kakva akcija Švicaraca, kakav novi sjajan pogodak i evo novog preokreta na ovoj fantastičnoj utakmici, evo povratka Švicaraca u vodstvo. Mitrović, evo šansa, ovo je penal. Držanje rukama, bar onako kako se videlo u snimku, pa mislim. Izgleda da je Džaka nešto dobacio našim igračima i to je tipično već. Oni to stalno rade i trebalo je da se naviknemo na to je trebalo očekivati. Ne može da se očekuje ništa drugo. Bilo bi iznenađenje da nije bilo provokacija. I Šačiri dobacuje i on provocira i dalje. To je tipično za te igrače. Nastavimo, malo smo izgubili koncentraciju ovim provokacijama, odugovlačenjem i naravno ne pomaže nam. Mitrović pada, Rapalini je blizu i pokazuje nema penala. Cijela klupa Srbije skače, Mitrović. A sada definitivno atmosfera ključa. Puno sada usijanih glava koje bi dijelile neku svoju pravdu. Opet Džaka se unosi u lice našim igračima i opet provokacije. Moramo da izdržimo jer će se igrati fudbal i posle ove utakmice. Biće nam potrebni igrači za naredne mečeve. Džaka sada dobacuje nešto Mitroviću dobacuje opet, non stop ista stvar, stalno ista priča. I na kraju je zagužvano do kraja. Milenković je ruke odgurnuo Džaku koji ne odustaje ni Milenković i ne treba nam sad ovo, stvarno nema potrebe za ovim glupostima. Jedan za drugim sada igrači Srbije pokušavaju ući u bliski kontakt sa Granitom Džakom. A završena je i ova utakmica. Nismo iskoristili svoje šanse. Na kraju završavamo ovaj turnir i čekamo neku narednu priliku. I u ovom trenutku kraj utakmice svira Argentinac Fernando Rapalini, kreće švicarsko slavlje, kreće švicarska proslava, apsolutno zaslužena u jednoj izvanrednoj utakmici. U jednoj utakmici od koje smo dobili čak i više nego što smo se nadali, nego što smo priželjkivali.